Basona mun anu hiji pake baso anu hiji mah teu kenging make baso. Ada cilok eusina naon? Eusian teh. Endog. Tong wah. Kita we cuangkieu ku sareng tahu. Rewi ke mana, Bu? Di mana, Bu? Oh, di depan. Desa itu Makar Mukti. Hah? Kayak itu desa Makar Mukti. Di mana? Tadi Hana. Di Babakan? Cipatat. Oh, Cipatat. Oh. Tadi itu desa. Kalau buat Mekar Mukti teh? Oh, Mekar Mukti. Ayo ke Makar Mukti udah tuh. Ngadon di dia. Ngadon udah di dia. Tadi itu desa Makar Mukti ari gak ada bantuan tadi itu nyanak. Anjing anak bantuan gini. Kami selani karakterin. Iya, beras anjing teh. Ada selani. Oh, teu kenging? Oh, Sulawesi. Ada anjing kenging teh? Bulan. Anjing kenging? Luka tuh anjing luka bakal kenging luka. Anu kenging mah tos dipasihan buku ayeuna teh. Anu apa? Salembar mun. Itu ayo mah dipasihan berarti nya teh kenging. Iya. Tapi rata-rata nya kenging. Jadi anu kenging mah harus dipasihan buku nya. Nuhun. Ujang tamihan deui sebenarnya. Soalnya tuh, Bu.